Itũra-inĩ rĩa Rugati imenti ya Mũburo kaunti-inĩ ya Meru nĩ ũboro ũrĩa ũgegetie aikari thutha wa nyina wa ciana ithatũ cia ũkũrũ wa mĩaka 10 na nuthu na mĩeri 9 gũciĩtiga itarĩ na ũikaro kana mũrori, gũkĩrĩkana rĩa mũico kuonekana kwarĩ tarĩki 1 na athire na ndaigana gũcoka. Nimeitiwa watoto ati wamekaa siku 3 hapa hawajakula. Mama yao amepotea. Watoto wakachukuliwa wakapelekwa kwa soso yao akapotea. Sasa nikaona maneno nikihoma kama watoto bado wakufa, serikali siko isikuwa watoto isaidie. Nyina wa ciana ici ũrĩa ũrarĩ mũthũkũmi mĩgũnda-inĩ ya macani arĩa maikaranagia maugĩte matimũĩ wega amu andũ aingĩ nĩ oki. Sisi wale watu wako huku ni wageni wenye wanachuna majani, hakuna mwenye anajulikana kwao ni wapi. Tunaomba serikali ichukue watoto waende wachukulia hatua ndio watoto wapate malezi, wakule vizuri, wasome na waishi vizuri. Hatujui mahali mama yake alienda. Alikuja na watoto, alikuwa mchunazi wa majani huku. Na saa hii alitupa watoto na akaenda. Sasa watoto wako na siku 4 hivi, watoto wako kwa barabara, hawana mahali pa kulala, hawana chakula. Sasa tunataka usaidizi kwa serikali. Mũingĩ wa itũra rĩrĩ nĩ ũrakarĩtio nĩ gĩko gĩkĩ na ũrenda thirikari yethane na mwene ciana ici acoke oerwo ikinya rĩa watho. Tu ningeomba hiyo mama angekuwa rafiki yangu, angekuwa atachukua mtoto kama hivi, asinikubali kabisa, akatae mimi kabisa. Sababu kukataa mtu bila hata leo mtoto, hiyo tabia akome kabisa. Na shughulia watoto yake, mali yako akiniona nimemhitaji kwa haraka shughulia watoto wake. Haki ni uchungu sana watoto wakiwa kwa barabara, picha kama hii. Kama unajua uwezi sustain hawa watoto, kama ukioa bibi, hebu tujaribu kushughulikia hawa wanawake juu. Sasa ukienda kupachika mwanamke mimba alafu utaki kushughulika na jukumu lako. Mimi ombi langu ni kama ni mwanaume, shughulika na mahitaji yako na tukae kama wanaume. Magerio ma munini wa cibo wa itũra rĩrĩ magũtwara ciana ici kwa andũ mao nĩ rĩringĩte ithiga thutha wa cũcũ wa ciana ici kũbeana mũkana atĩ wona atigĩrwo ciana ici nake egũciĩtiga, akĩongerera kuga nĩ arĩ na mũrigo ũngĩ wa kũrera tũcũcũ twĩrĩ na kamwe karĩ na wathe. Akatuambia kama ni kuweka tumpe wote, tuweke hapo sasa hao msichana wake 3 na akaona wake wangapi? 2, wote ni 5. Akatuambia ataacha hapo na aende. Thutha wa kubura riboti kũrĩ wabici ya ciana na ceceni ya borithi, rũhonge rwa ũgitĩri rwĩrĩire aikari nĩ rũkwethana na mũciari wa ciana ici. Niliona na detailed report ya watoto, niliweza hata kupata picha ya mama, ndio polisi watusaidie kusaka kama tutampata pahali. Naomba watoto hii lika la hii mama watoto, bandala ya kuzaa watoto wa kutupa kwa barabara, wanaweza jipanga sababu kuko na njia za kujipanga. Mwanamke asipate watoto, afadhali ajipange mapema, asizae watoto wa kwenda akitupa na barabara ovyo ovyo. Kwa ihinda rĩrĩ ciana ici iretherwo mũndũ wa wendi mwega ũngĩikara nacio wamũiria nyina ethanĩtwo nake kana mũtaratara wa watho wacio kũiyũkio nĩ thirikari wambĩrĩirie. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.